Manipur Petroleum Dealers Fraternity na taliba tongan ba demand singi matangda ngasi lenga kawari sanabada yanaba purakpa ngamkhidre petrol pump sing Makha Tana Thong Lonkhigani Hairi hiramasi matangda SKTV na fangba pau amagi matung inna ngasi nungtil Manipur lenga ki Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na mayai tangbal lauraga Consumer Affairs Food and Public Distribution CAF and PD के Director Home के Secretary याउना Manipur Petroleum Dealers Fraternity के मिहुत कांगबु अमगा बाबू परादा लेबा Secretariat Office टा वारी सानखे वारी सानबादुदा Fraternity असिना लेंगा की मफम द थमखिबा तोंगान ब डिमांड सिंगी मतंग दा कुपना खनने नकी हाइरे मरुइना Fraternity असिना डिमांड तौबद याउबा compensation पीबगी मतंग दा नाकलनी की मरकता लेखाई ताना बंगम खिदे ममांग थकता चटनरंबा compensation पीबगी मवोंग मतौ सिंग अदु हौजिक मतंग चुनब वाटपा मरमना हिरमसिदा मखा ताना खननैना दुना नाकल अनि की मरकता यानबा अम पुरकनबा होनखिगनी हाइरे मदुगिदमक लेंगा की मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगा अथुबदा मखा ताना वारी सानगनी अदुमकपु हौजिक फाउबगी ओइनदी डीलर्स फ्रेटर्निटी ना तालिबा डिमांड सिंग लेंगा न थबकता ओंथोकलगनी हाइबगी मतंगदा यानबा अम पुरकपा ngam ngamdriba maramna petrol pump sing Makha Tana Thong lonbagi khongjang asidi adumak chathakigani haina paw sina Makha tari panbayabadi haukiba tang nipanda sakhangdaba singna moirang Tana leirak talaiba MS Ilidas fuel station da bomb amalang sinduna pokhai hankibagi thawong adubu yaningdaba phungthuktuna Manipur Petroleum Dealers Fraternity na Manipur ge governor da tongan ba point ahum yawba memorandum ama haukiba tang mapanda pisanke Memorandum adu da yauriba wafam sing lengak na thabakta onthok traba maramna haukiba tang tara dagi Manipur da leiriba petrol pump sing Thong loan bagi khongjang sangsin ba haukibane hauzik petrol pump sing Thong loan kiba maramna black da petrol liter amada lupa 150 dagi chani fauba miyam na tangai fadabagi leiraga hanari